Da vidim malo još pitanja. Sljedeće pitanje kaže Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Imam, kaže, 19 godina, brada mi ne raste ravnomjerno, opet brada, kaže, na bradi je gušća, na bradi je gušća i brže raste, dok na obrazima sporije i rjeđaje. Da li mi je haram brijati bradu dok ne počne ravnomjernije rasti ili je moram pustiti da raste bez obzira koliko to nekome neuredno bilo? Koja je minimalna veličina brade koju je musliman obavezan nositi? Hvala na odgovor, Allah vas nagradio. Malo prije bilo govora o bradi i stavovima učenjaka po pitanju kraćenja brade, s tim da ovdje pitanje je drugačije prirode, jel? Mada ovdje malo neobično, ovdje kaže na bradi, brada je na bradi gušća i brže raste, dok je na obrazima sporije ređan. Otko sad na obrazima da mu raste brada, onu bradu koju je obaveza pustiti, to je brada koja naraste na brade, a ne na obrazima. Hele, ne se, nadam se da se razumijemo. Znači, ovdje pitanje se vraća na to kakav je propis brijanja ili kraćenja, uređivanja brade, ako ta ista brada izopačuje izgled lica i osobe i čini je neprirodnim. Da li je u tom slučaju opravdano da se ta brada uredi, sredi, kako to kaže? Ovom su govorili učenjaci. Od izuzetaka, kada su govorili da je dozvoljeno, da treba kratiti bradu i da treba srediti, je to da i čak učenjaci koji kažu da je haram išta uzeti od brade, njih nekoliko koji to kažu, oni kažu da u slučaju ako brada čovjeku izobliči lice, znači izgled mu bude skroz izobličen, neprirodan, da ne kažemo ružan, neprijatan, da u tom slučaju je opravdano i dozvoljeno da skrate bradu. Znači nisu govorili o brijanju, nego o kraćenju. Znači ovdje je odgovor bio konkretan, znači po pitanju brijanja, tu ne bi se upuštao u to i ne znam da to ko može dozvoliti da u tom slučaju da je dozvoljeno brijati, znači nije u pitanju neka nužda, nije u pitanju liječenje, nije u pitanju bolest, znači ovdje je samo pitanju umjerenosti i ravnomjernom rastu brade. Znači ovdje što bi, ako zaista tako kako raste brada kod tebe, ako ona nakon što izraste stvara izopačeno lice, ružan, neprijatan, neravnomjeran, neusklađen izgled lica, ali ne ono malo, znači totalno da bude, da vodi neku krajnost, u tom slučaju nema smetnje da se skrati brada na onim krajima gdje je otišla, gdje strši, da se skrati, da se uredi. Znači, opet podlači, znači brada koja čini lice izopačenim, neprirodnim, veoma ružnim i tako dalje. Ne kako to ljudi gledaju kod nas, mnogim ljudima naše brade svakako sve ružne, kakve god da su. Ne, nego govorimo ovdje zaista sa strane čovjek kada sebe vidi i pogleda i kada sa onim koji razumiju šta je brada u islamu pitaju i kada ga oni posavjetuju, da na takav način pristupi temi, znači da procijeni zaista pouzdane osobe da li je izgled te brade izopačen i ružan, neprihvatljiv u stvarnosti. U tom slučaju je dozvoljeno, o čemu su govorili učenjaci, da se brada znači krati i uskladi s onih strana i krajeva kako bi se pojednačila i bila jednoobrazna. A što se tiče normalne veličine brade, najispravnije Allah zna najbolje da bradu ne treba kratiti niko od onih kojima brada ne prijeđe kabd, ne prijeđe šaku, znači kada uhvate bradu, ako im ona ne prolazi doli ispod šake, da nema potrebe da diraju svoju bradu, da je uređuju, sređuju, iskraćuju, a da ne kažemo kod nas milimetarsko, centimetarsko skraćivanje, koji zaista ja bih volio da dođu sa stavima učenjaka koji su to dozvolili, koji su rekli da u tome nema smetnje i da je to ispravno i da je to ono puštanje koje je došlo u šerijatu. Znači ispravno je da musliman treba imati bujnu bradu, veću bradu, a ako ona preraste
preko šake, preko kabda, nema smetnje da se uzma, jer to je ono što je prenešeno od mnogih ashaba i od mnogih selefa ovog umeta. I čak i ako bi se uzmalo ispod kabda, jel, ako uzmemo, jel, što su neki učenjaci rekli, iz malikijskog mezeba, oni su to rekli opet da treba biti gusta i da treba biti bujna, a ne da se skrati na neki milimetar, centimetar i da se cijelo vrijeme na tome održava. Jel? Znači ispravno je, znači da brada treba biti duža, da treba biti gusta i nema smetnje da se ona da se uzme sa krajeva ili od dužine ako prelazi veliku dužinu. Allah zna najbolje.